Na društvenim mrežama se pojavila fotografija porodičnog stabla Adaktarovih, međutim velika je misterija Adamov navodni brat koji je precrtan na ovom stablu. Mnogi su se pitali zašto je Adam jedini muškarac i gde su muževi, braća ili bilo ko. Taj odgovor možda dobijemo u realitiju, ali ono što je sigurno jeste da Adam Adaktar nije jedinac. Iako se ne znaju detalji, ono što je sigurno jeste da Adam ima rođenog brata, prenose domaći mediji, koji nevjerovatno liči na njega. Oboje izgledaju kao da su negde iz Azije, pogotovo na ovoj fotografiji. Njih dvojica imaju identično previše bele zube, Adaktar obrve i takođe istu garderobu. Možda su oni blizanci zapravo. O ovoj porodici se jako malo znalo pre nego što je počeo reality, međutim, otkako je izašao reality na Pinku, mediji su odmah sve saznali o ovoj porodici, a sigurni smo da ima tu još dosta tajni, koje ova porodica kao i svaka druga ima. Vi mi recite šta mislite o ovom misterioznom bratu, da li on prosto ne želi možda da se pojavljuje u realitiju ili su ga Adaktarovi odbacili, odrekli ga se, ne znam. Pišite mi vi u komentarima šta mislite i obavezno se subscribe-ite na Trending News.